ini sudah dari anak lu gagayane tua hamonean semangan mara bangun memasak ngai darang nasi sud masak nyampat makedas begitu langsung manting kada nalu ngoyong jumah ngopi konden ya awaki terbuk kopi betelah ngelah kurunan santai gati beli ange kopi apa malu semangan pang payu ngopi sekonden nyemak gae. Waduh, semangan benage wedang buta kalane. So, diggity 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 hey. 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 Teman gati nganggu kurenan penyantokannya bang jidatnya marje Sandain montogen begalak gati nyai. Pasti konden ngopi nyai yo. sebetawang kurenannya konden ngopi belian nake kopi serbu kopi ini betelah. Nah lo, kopi apa beliang? Kopi susu Di, sinten nuk beberapa nih. Kopi susu lagi ya. nyak pesing Nyak lo, nyak. kapas servis kurenan nih sing pedalem tuyuhnya mak gaya jumah. Nah lo, jadi beli menjalan. Oren belian kopi susu dogen berlebihan perhitungan kaling ke oren belian perhiasan. Lo, ini kopinya lo. Ncan beli Nah, ini nyai kopi susu. Ini beli kanggo kopi selam. Nah lo, yang kopi susu beli kopi pahit gitu. oh kopi pahit gen beli gaya nang. Di sini gula. Adi demen gati jak kopi pahit isin gula bedek gena. Sing perlu isinen gula. Beli ninggalin kenyamnya ini gen nak bermanis. Misi kenyam-kenyam ben nyai jak pedidi cara buduh. Mau ngalin ngopi, ngalan puruh nyai nan. Seken manis kenyam nyanyi beli. Ben tuh tugas angge gati. Seken lo. Manis nyer kenyamnya ini. Yang kopi susunya beli kopi seleme. Oh. Beli gati nyai. Nah begitu nanti yang semelu beli. Ngelah kurna nyem-nyeman kene. Iraga nih harus bersabar. Nih kopi ini beli. Ini kopi apa mau wadah blender? Nah teh, udah lebihan ngomong. Sebagai enang nasi. Nih minum. Bi, adi bak kene beli genang kopi. Man kadang beli ngorain. Yang kopi susu beli kopi pahit. Kejang nyai seduh kopi nani abungkus tuh. Oh, kan pada abungkus. Yang abungkus beli masih abungkus. Badah nih mar kurna lengah sajaan. Amone awake ngopi, ben berlakat kumat mah awakin nih.